Sabi ng Bible, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Laglagi po nyo kakabsat, nga pinarswa na tayo ti Diyos, haan nga tapnula ang maiprovide ti kasapulan tayo. Sakbay na nga pinarswa ti tao, pinarswanan dagiti pagkasapulan ti tao. Inaramid na't baybay nga isot ayan ti ikan. Inaramid nan dagiti dagagan bambantay nga isot ayan dagiti animales. Kat kalpasan nga naparswa na amin digitoy. Pinarswa na ti tao. Tapno ti tao isot mangkita kadigiti parswa ni Apo Diyos. Isu ano si ka nga tao, tilang problemam kat di agpaayken ka, you are missing the point of life. Because God did not create you to be provided for only. God created you to praise Him. Isu nga ti problema ti adu nga tao, dete lat agpaayken kwa na, ti pampanunutan na. Na tayo itanta Kristiyano tayo, ada ni Kristo ti biyag tayo, nabalbaliwan di mindset tayo, nga saan laangan nga ti agpaay kada tayo, ti problema tayo, na ikantay ti pamati agtalag ti Apo. But ti concern tayo, di panangidaydayaw tayo ti Diyos. We are created, we are saved to worship God. Amen, kakabsat? If you don't worship God, you are committing idolatry. Because if you will not worship God, you will worship something else. For example, no awang ka ti church ti Domingo, you're somewhere else. Kat no sa dinuman ti ayan mo, day ti arig na Diyos ti biyag mo. No mall ti ayan mo, isot Diyos mo jay mall. No napang ka nagubra, kwartan jay Diyos mo. If you are not going to worship God, you are worshiping something else. That is why there is no neutral Christianity here. It's either you worship God or you end up valuing, worshiping something else. That's why as Christians, we have to choose. And I pray that you will choose to worship and serve God. Amen, kakabsat? So in that time, I'd like to speak to you and teach to you the proper attitude in worship. The proper attitude in worship. Di pa nagdaydayaw ti Apo kakabsat, it begins in the heart. Okay? It begins in the heart. It begins with the proper attitude. Everybody say attitude. Well, now let me explain to you the context of this. One time, ada iti nagdamag kanyak nga baro nga member tayo, nagkapo iso na iti evangelical church. Panaklatan. Ako ibagbagan no yan ng amoy ka na sa uno evangelical church na yan. Non-Baptist, hanga Baptist, ngam dagiti preaching da, kasla Baptist. Kasjay. Gat talaga makitam, dagiti churches nga, the drums na, aglalagtuda, aggugulong, nakangatot imada nga kang kanayon, agsasangit, agkakatawa, yan, praise and worship people. So, idi may da nga gasawad to'y, kunana di Misis na, i-question ko lang dita church tayo kunana kat apay nga awan drums. Amuyot drums? Nakabsat? Oo, dingiti pagikargaan ti danom. Drums. Amen. Ayan. Dito, napiyang-piyang na kakabsat. Apay ka nga awan drums. Kan apay ka nga nag-worship tayo, hanga nakangatot ima tayo. Kat kunat, this is a very important question because worship is one of the vital aspects of church life. And if you cannot understand proper worship, you will never grow right in your worship. So, kinasaritak ida, in-explain ko, do you know what? Kasto yung amin deta. With Baptist and evangelical churches, tinagdumaan tayo kung nakadakwada. Digiti evangelical churches, no ag-worship da ngamin, ikayat da mariknada ti Apo. Ikayat da mariknada di service. Isu nga nakakidem. Kitan nyo no ag-worship dagat nakakidem, da tayo kat nakamulagat. Amen? Isu dagat nakakidem, kasi kakabsat, kayat da nga marikna. O, for example, kuna dagat, come Holy Spirit. Eta, mangrugin, santo ti piyang-piyang, Lord, di jayan.
Ti kayat dagat mariknada ti Apo kakabsat. Haan nga dakes nga dapat mariknam ti presensya ti Apo. Ngem ti talaga nga worship, isurok kada kayo kakabsat neto. Kada tayo nga Baptist Bible believers, ti proper worship, haang nga detay sikati dapat makarikna ti Apo. Ti Baptist biblical worship, dapat ti Apo ti makariknaken ka. Dakkel ti naggidyatan deta nga perspective kakabsat. Kasla ko maitata, damagagken ka, deta attitude mo, marikna nga ta ti Apo, maragsakan ken ka. Deta ti worship kakabsat. No agpiprits na pastor ka tagdaydayamudong tariknam, anat marikna ti Apo ken ka. Are you worshiping or are you grumbling? Deta ti isurok ka dagay nga worship kakabsat. Agasam no kung kunam, day malpas man ta oras na nakabaybayag ni pastor nagpray-preach. Are you worshiping? Hello. Oh. That is proper worship. Isurok ka da kayo nga ti idea ti worship hanga ti napangkat kapilya ket idinagawid ka pauna yun nariknak ti Apo ko na da. Nagadut mapan agkap kapilya nga ibaganat kasta ngem di met agtatights. Oh. That's why I need you to see the big difference here. Ang mga kakabsat, no agawidan ko na nagat, grabe, ibang klase worship nila, ramdam ko talaga. Simgar ti dot-dot ko. Kung kuna nakakabsat, tamagan, nag-tights ka? Hindi nga alam ng Panginoon ang hirap ng buhay. Kung kuna nakakabsat, awanahan na nag-worship di Jai. Oh. Data lang uri, data lat maibatik kada kay nga mindset. Kakabsat, it will transform and change your philosophy and viewpoint of worship. Oh, tatano si kamot dete membro nga reklamo ti giving kakabsat. Dapat ti maawatam worship. Kasi ti umay pa nag-worship hanga sikat dapat makarit na lang. Dapat ni Apo Diyos ti makarit na because listen, worship is not about you. Worship is about God. Oh. If it is about God, sino ti dapat mapadayawan? Sino ti dapat maragsakan? Sino ti dapat makaritna? Sika, uno ni Apo Diyos. Amom ti ugali ti adu nga Kristiyano nga pan makikapilya ita, ti kayat dagat isut mapadayawan, ti kayat dagat isut maparitnaan, isudat may entertain. You're not worshiping God. You're worshiping yourself. You love yourself. You don't love God. Right. Oh, ti sapsapulen ti Apo nga worshipers hanga digiti tattao nga may entertain ti kayat nakakabsat. Ti sapsapulen ti Apo nga worshipers digiti talaga nga iparikna dati Apo nga kabsat iti usto nga panagdaydayaw. Amen. So in this series of lesson, I am going to show to you the proper attitude of worship. Kasi jay attitude, jay pusong ti makita ti Apo nga kabsat no agdaydayaw kagang kuanan. Okay. So here are the first three that you need to learn to be able to give and render a proper worship to God. Number one, the number one attitude of worship is humility and submission. The attitude of humility and submission, kakabsat. Damagagken ka, nuna ngato, nuna pride ka, marit na nga tati Apo ta presensyam. Deta kakabsat ti dapat saludsudem ti bagim no umay ka makikapilya. Oh. Ngem no napakumbaba ta puso nga kunam Apo adtuyak ken ka. Adtuyak Apo nga dagiti sasaom nga manggagak aklunod ket tanggapek Apo. No kasta ti attitude mo, marik na ti Apo ta umay mo panagdaydayaw. Ngam no adda nag-preach nga pastor, ket na-open ka, ket kunam anamet, sakman ti pinatpatamaan ni pastoren. Anat drit na ni Apo Diyos king kakabsat, ket sa una deta maibagbagaken ka. Pastor, adipon na lang di jay nga agsasaop, ngam ti Diyos
ti makisasaogan ka tapos kontraam tapuso. Samo ko na ibay ka nagdaydayaw. Nagdaydayaw ka, uno ta na bagim ti pampanunutan. See? Dahita kakabsat, amuyo, adut pa pastor, adut churches, hanapay nga aware iti kastoy nga area ti pa nag-worship. Oh. Amen kakabsat? Kitam deta? Kita nyo dito eh. Oh. Ti nagdumaan ti pride kan humility, ti pride kakabsat, nangatot pa nagkitam tabagim. Ti humility, nangatot pa nagkitam ka na po Diyos. So nga, uray na nga, uray siya ti may sa kadaklan sweldo dita Hawaii, uray na nga to ti title mo, manager ka, supervisor ka, no imay ka nakigimong, napakumbaba dapat tapuso. Amo pang panunutan nga, boss ko na daging ka ta trabaho, sir ko na daging ka, kati kayat mo kat kastamot ti panang trato daging ka taunag ta church. You're not worshiping God. You're worshiping your title. Ang tawag dyan, self-entitled. No umay ka makigimong kakabsat, hang nga tabagim ti dapat panpanunutom nga umuna ni Apo Diyos. Apo umayak ken ka. Kung naman, amen? Amen. Kasi, kita nyo ta, James 4:8. Anak ko na sa James chapter 4 verse 8. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Kakabsat, hangat ti Diyos ti umasidig ka datayo. Datay ti umasidig ken kuana. Timot style ti daddo mga church ni Apo Diyos ti kasla umasidig. Apo, kunada, come, Panginoon, kaslang ti apot imbitarandang kakabsat. Wrong. That's not worship. Hanga ni Apo Diyos ti umay. Datayo ti umay ken kuana kakabsat. Nakita yun, that? Draw nigh to God. He will draw nigh to you. Hanga baliktad nga. Ti Diyos ti umasidig tapno umasidig kagen kuana. No akakabsat. Sika ti umasidig kini Apo Diyos. Detat kayat na nga sa one. Amen? Oh, kat ko na ta, James 4:6, He giveth more grace. Wherefore saith God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Eta, iso nga, well, makita ko mati Apo nga, da kinapakumbaba ta puso tayo, kan submissive tayo. No ko na tayo, agkanta tayo, makipagkanta ka. Intayo alaman mo, dagiti kakadwa tayo kakabsat, inkamat makialamano. Amen? Kasi nga ruta, the humility can submission, jay puso. Oh. Ikat, agdadadigitay churches, kunak manan. Apo, digitay deacons, kunam no sinoda. Agpipreach ta pastor, madamang agsel-cellphone. Diba? Agpipreach ta pastor. Diba na dingdinggan, tuno nagawit, napanainayabantay pada ng amenan. Pagsarsaritan na, muti preaching ni pastor, sakti pinagpatamaan na, DJ bro. Yan not humility kan submission nga attitude dita kakabsat. Kasano nga worship dita? Pinagbalim mo kakabsat nga about you. It's about you. It's not about God anymore. Taawatan nyo, iso nga uray dududwa taltalot agdaydayaw ti Apo. No usto ta attitude da anak ko na ti Apo, I am in the midst of them. That's number one. If you want God to fill your worship, you need to come with the attitude of humility and submission. May ikadwa kakabsat. If you want God to fill your worship, you should come with the attitude of reverence and adoration. Oh, hanga sikat papansin ni Apo Diyos ti dapat mapansin di ta kakabsat. Ni Apo Diyos at iso nga ron ti umaytay daydayawan. Ti kayat na nga sa unta reverence kakabsat, holy respect for who God is. Amen? It is approaching God with awe, with seriousness, and deep respect. So hanga takay kayat tayo, ti pa nag-worship tayo ti Apo kakabsat, ada dapat estilo nga na ada dapat conduct nga na estilo na nakman, nataknen nga pa nag-worship tayo ti Apo. Amen kakabsat? Oh, haang nga di preference mo. We don't worship on our preference. We give God reverence. Etat nagdumaan na kakabsat. Dagiti daddumagat mapandag worship preference.
Oh, di da kayat mapangkapilya, mapandag kapilya no kayat da, you are not worshiping God. Di gusto nga pa nagdaydayo ti Apo kat surutom, di kayat ti Apo kang nga, di kay kayat mo. Kasi no, di kay kayat mo pa nag-worship mo, di pa iti Apo agad adjust king kan, di imbes nga sikat agad adjust, ana pa nagkitam ka na po, Diyos kakabsat. Nawatan nyo di dyan? Ni Presidente Trump man ti umay di kakabsat no, di sikat agad adjust eh. Hang isot agad adjust king ka, sikat agad adjust king ko na out of your respect. Isong ano, da digiti miyembro nga nagtangken ti ulo na kakabsat, may sanat problema ang kabsat. Nababat pa nagkitam ka na po Diyos, na nga to unay pa nagkitam tabagim. And I do not say that tapno pasaktan kayo. I say that tapno maburak ta pride mo. Ano mabalin kakabsat ti Kristiyano nga bumaybayag kagat tumangtanggan ta ulong. Dumakdakkel ti pride mo. No usto ta Christian life mo habang bumaybayag ka, humble ka kumae. Mas magiging submissive ka det at usto nga Christian growth. Ngam no bumaybayag ka Kristiyano, tumangtang kan ulom, ngumat nga to pa nagkitam dabagin. You're not growing Christian. Right. Kung carnal ka Kristiyano, you're becoming more carnal. You're not becoming more godly. You're not becoming more spiritual. Amen kakabsat? I hope wake up call ka da tayo amin deto. Deto reverence is one of the reasons nga umay tayo makigimong kakabsat nga naistilot arwat tayo. Kita daddo mga churches mapan makikapilya naka-short, paunay kamot detan kakabsat nga panagdaydayaw ti Apo. Oh, nakakamiseta, kaskalanapan beach. My goodness. Iso nga amuyo, hanyo ko mga tagidaksen, kan dagsenan tirik nayo, nga i-require tayo nga umay kay makikimong, put on your best attire. Ante nga aramidan na pagpasikat ti pada nga tao di jay. Aramidan tayo because of the attitude of the heart, we are meeting with God. At datay nga naganak, irwam tay ti anak tayo, uray ububing dapay, irwam tay da ko may makigimong, nga nastilo kakabsat. Amo you listen to me. Adda napasamak ta Old Testament, nga permit pungtot ken busor ni Apo Diyos kadigiti Israelita. Kasi kunana kadakwada, paunay kayong kunana, hang kumaawat digita kang kantayo, dita Isaiah chapter 1, jak matanggap ta kantayo, jak mairusok digita sacrifice ken offering yu kunana kakabsat. Taapay, kasi ti biyagyo, deta ibagbagat ang iwat yo na estilo, ngam ta biyagyo hanga na estilo, luklukun dak ko na ni Apo Diyos. Amen? So I hope ma-realize tayo nga deti umay ti panagdaydayaw ti Apo ti Domingo at the connection na ti inaldaw nga panagbiag tayo. Praise the Lord ka nga, praise the Lord. Yan ti Domingo kakabsat. Samantalang Lunes ti Rabi, nagpigsat po ka mo under B, kung kunam under I. Si kamot gayam ti kabo ti bingo. Amen. Come on. Pero nga, let's raise our Bible, kung kata kaitayag kat Biblia. Tunukan Lunes, saging gat Biyernes, kat mayat ti parakiin-inom mo dita. Saka umayag daydayo. Anak ko na ni Apo Diyos, luklukon na ko na agakabsat. Nakita yo, kasta ti proper worship. Di kita'y dadumamot nga men. Apo, ti kay kayat dagat isudat ag opening prayer, isuda kano ti ada posisyon data church. Samantalang di da mailimpyot bibiyag da kakabsat. Right. Tapos makagura da no hamo ikanti posisyon na. Gaputa men kano, nangato kanot po posisyon na dita trabaho na. Kat api nga di mo ikanti posisyon na ta church. Kat di namot ilimpyo di biyag na tapnon ko matikas tagat makayayo mo ti imatang ti Apo. Di kita amoyo handa na pintas ti philosophy ti daddo mga Kristiyano may panggap ti worship. Ti kayat dagat isuda kakabsat. Saan na ti worship hanga about you. Ti worship it's about God. Amen. Amen? Deto iti may nga rason nga hantay dapat maladaw o may makikapilya. Niya po, Diyos ti ka-appointment mo. Dapat nasapa ka nga o may makigimo nga kakabsat. Amen? Amen. Kung nag-idikal man, datay nga pamilya, nung naladaw kayo, kat adakay pela talugan, yan tadalan.
kasaritam ti anak mo, kunam anak ko, nasakit ti riknak nga maladaw ti nga mapan makikapilya, kasi han acceptable kan Apo Diyos nga maladaw tayo ko naman. Amen kakabsat? So nga next time sa paantay ito, apay no trabaho, uunay sapa yung agriingan, tadiyo kayat nga maungtan kay tabosyo. No ti Apo kakabsat, okay lang. No alas 6 na trabaho, alas 3 na kariingkan. At akong kunam ka, nagluto ak pa'y balong ko, kamakamot tabas ko, tano jak na kamakam tabas ko, next bus na ladaw, aktong kung kunam. Apay nga diyo kayat ti maladaw ta trabaho yo. Gapo di boss yo. Oh, apay teachers, okay lat maladaw kakabsat. Kitan nyo, ti ugali ti adwa kristyano, may panggap ti panagdaydayaw ti Apo. Ang nga na estilo kakabsat. Tapos no maipreach ti pa nag-on time kat ma-open ka pa paunay ka nga kristyano nga kabsat. Dapat na kat mabaing ka kuma hanga sikat makapungtot nga makagura. Di ka kuma mabaing ti Apo ayan. Kunam ko matatapo nakababaing ka. Gusto di impreach ni pastor nga talaga. No trabaho't pagsasaritaan, jak pa ode. No church, okay lat maladaw. Apo, sorry. I think I am looking too much on people. I'm looking too much on myself. I'm not looking at you anymore. Then you come and worship. When you come and worship ni Apo Diyos, kakabsat no ni Apo Diyos ti agur oray tari daw. Anatrik nam nga maladaw. Amen. Hello? Amen. No ni Apo Diyos ti agtak-tak der nga agur oray di tari daw kakabsat. Anat marik nam nga maladaw. Okay lang? No ni Apo Diyos ti aser nga pasangput ti tao kakabsat. Nga makialamano na ni Jesus Christ tinakatakder tari daw agpasangput ti tao kat maladaw kana trick nam kakabsat. Kana trick na ti Apo. Ang atang Lord, sorry, maladaw. Pauna yan. Dagiti daduma dito Pilipinas, naladaw lang arudan kakabsat, agmik-timik kape lang nga magmag na. Hello? Sumangput closing prayer ng kakabsat. Nakais-isem, hello brother, kung kunana pa lang, di pa na mabaing nga, closing prayer tinaabuta, kung di na kumakuna. Kita nyo? Nakurang ngamin ti panaka-educate kada tayo ti proper attitude of worship. Yamu tayo kakabsat teachers kat kasla, daday ti ari, saan na? Datay ti subjects ni Apo Diyos ti ari. Amen? Tuli ko itong maminsan ng kapsat. Napintas deti nga adal. Nakapimpintas deto. Deti kat i-restore na ti usto nga panagkitam ka na po Diyos ti panagbiag mo. Amen kakapsat? Okay? So, I hope ada na adal yung itang maluma. Amen? Kararag tayo Apo Diyos. Thank you. Deto'y lesson mi itang malim. Kuam ti gloria kandayaw. That Apo, sapay ko matatulungan na kami nga, saan kami nga, DJ sarili mit makitkita mi Apo. Dapat sikati makita mi o Apo Diyos. Thank you for the receptivity of the brethren. Uray, kasjay nga natadem di gijay mensahe Apo kundi pa nangyablat ko kat makita ti humility dagan submissive spirit da Apo. Kat ada potential mi nga agro. So nga bendisyon na nakam kuma Apo. In Jesus name we pray. Amen.